nii, kolmapäeva hommik 5:43. Soome sõit. Meie oleme siis viimane punt veel, kes läheb. Esimene pool on juba kohal, läksid eile. Me oleme täna järgi, me olime natuke laisemad, aga pidime ikka ülivara ärkama. 3 tundi võib-olla heal juhul sain. Toni sõitis juba mingi ka tund aega tagasi, rohkem ärkasid. 3. Mina ärkasin 4:40. Kiire söök ka ja nüüd laevapäile. Vaatame siis, kuidas läheb. Ma teen nagu... Laagris juba. Laager on püsti, ujumas käidud. Valmistume kohe mänguks, ma teen kähku teile kuradi laagrist väikse ülevaate ka. Selline on meie main basecamp. Üks seksikas mees istub. Praegu on siin siuke asjad päris laiali, siis me hakkame varsti välja minema, meil hakkab brief. Ja siukene on meil siin. 6 kesti me oleme. Fun fact, mingid eestlased on mis seal kõrval meil. Fun. Ja siin on meie telgid. Ja kõige pisem väiksem seal eemal, minu oma. Nüüd on ilmselt toimub. Tead, timmin natuke relva. Tahaks, et võib-olla laseks natukene paremini. Tahaks, et laseks üks 5. Suraka saab veel panna. Palju oli? See oli 1,3. No. Laristid. Ui! Mis sul menüüs on siis? Kartulipuder kanal. Seda ei saa siin YouTube'i kanalil näidata, see need ei sponsoreeri meid. Et sponsoreerib. Selle ma panen ka piip. Vilt ei ole. Muidu sulle sinna seda lülit ja see on ära sulanud. On lülit, jah. Jah. Ava. Lihtne. Mis see ülejäänud poole liitri veega? Welcome to the Finland. The game organizer asked to take the stickers of the car. Käite? Car detailing. Tiima ütles, et värv ei meeldi reis. Rogue One detailing. Leedust tuli auto lihtsalt. Me tahame, et meil auto läigiks nagu Sandri pea reis. After the quick dinner, the preparation of the game began.
ja järgi või edasi, jah? Sõidame edasi. We're going down south, next to the civilian base. Okay. Point number 5. Okay. There our first task is to capture temporary respawn. Right. After that we're moving back north. Okay. And we're trying to clear the road between the yellow and the blue line. Okay. You use different comms channel with the guys, right? We have our own internal. Okay. välja. Joo. Mis plaan on? Sander tahab tagasi, võtab inimesega. See tuleb meiega? Sander is picking up more guys from the base. Okei, 3 meetrit tulid juba. Lähme lahingusse. Там место есть? Нет. Да блядь! На коленки ко мне. Меня. Mine alla välja, sul uuesti üles. Kus ref käis nüüd. Peale! Koputa. Peal, mine. Твоим ножом, да? Liigume. Siima on teisel, ma olen ka teisel. Sander, plaani muutus. Sina jääd siia autoga meile supporti ja me liigume 2 autoga praegu edasi. Autoga liigume? Jaa, liigume edasi, sa ei pea tagasi minema. Liigume sinna poole, nemad liiguvad meie järgi edasi. Tõmban drooni taevasse või? Sa võid teha, jaa.
After capturing the point, he moved on to complete the next task. Бульдозер, я просто вышел у соседнего здесь. Voitkad on see. Taani, tule ära, Voitkad on seal. Saad võitja. Saad pauku ikka. Saab alatisest ära. АТшники, не стреляйте! Maas. Снял! Попал, попал! Денис. Снял, снял, снял! Попал, попал, попал! Dima, Dima, ette oleks inseneri vaja meile. No oligi. Pane ohukad peale. Ma lähen autot ravima. So what happened was our car got hit and we couldn't continue driving. Luckily our team, the engineer, managed to fix it. Vaenlane otse seal! Salv! Kell 12! Parem pool, parem pool! Vist küll jah. Ega meil ei ole sellist väga palju.
on veel siit. Nagu saate on? Saad lasta juba? Sõidab täitsa nahku. Peatan ta. Nii, laseb meid. Oi, blöd. Rikošett. No, we were attacked from the front and the rear. Sain pihta ühe korra. Surnud tulevad välja? Head töö! Luckily we managed to destroy enemy Humvee. Salv! Tule siia maha. Tiima Katar. Lase täna kellegi läheb. Not on my watch, man. Not on my watch. Nii, 51, 2 minti. Nii, just lõi 52. Jah, minut läks ära praegu. Kuhu nüüd edasi? Koos autoga! Suureme ilusti! Hit! We were flanked at both sides of the road. Auto sai pihta. Meil on kohe... Kuhu sa tahad minna? Toni ära päästa. Sinna, mõõda seda äärt. John on ka elus. Ja, John on ka surnud. Saame me siit põõsata. Ma arvan küll, kui me lähme. Ta ei elad elus või? Jõpp elus. Let's go. Lähme. Tiimaga, oota, Tiima saame ära päästa. Tiima oot sees, mille päästa ära. Ma jään siia. Sa arvasid, ma jätan su 54, 2 minti. Oot. 58-30. Soost välja. Toni on elus. Nii, täna on teine päev siis. Esimene lahing on tehtud. Käisime ujumas ja nüüd teeme süüa. Tulge siis minu kööki. Meil on siin kodus valmistatud trühvli kastmega krõpsud. Siis lähevad siia panni, seal on meil salatitegu. Samal ajal Tiimo grillib liha. Liha siin, liha seal. Oi. Siin me teeme veel kõrvale praekarstust. Põltsamaa, te võite meid sponsoreerida. Ja grilliustu teeme ka natukene. Okei, nice. Siin on mees maskott, kes ei tee midagi. Ja Sander nagu alati käed jalad tööd täis enda relva remontimisega VFC-ga. Olete te netist vaadanud, kuidas peab paprikat lõikama või? Õpetad seda? Ei õpeta. Ma lihtsalt küsisin, et kas on keegi vaadanud. Siis tuleb niimoodi teha. Ja siis ongi juppideks. Ei päriselt ka, jukke video oligi niimoodi. Vallandaksid sind köögist. Kannan relva eest hoolt, siis ta kannab sinu eest hoolt. Tuksis jälle, jah? Teen teda veel paremaks lihtsalt. Vaat seda. Põmm. Sander, miks su relva jälle ei võtta? Ma ei pritsi praegu. Mis brändi relv on? Tokyo Marui. VFC. Tokyo Maruid on seal ilusti puhkavad, 0 probleemi.
Voilà. Oh yeah. Oh yeah. See ei ole Tactical Foodpack, kuna te ei sponsoreeri meid, me hakkasime ise siia. Tactical Foodpack. ei, me ei pea musipilte tegema. John, tule siia, sul kott lahti. Mul on koti selle krõpsu peal vaba ruum. Koti peal on see kindlasti vaba ruum. ei mõtlen, et kas tükkame see mahub ära sinna. Kuule, anna. No siin. Ma panin päikse käest ära. We went to look for underground caves, but we got lost. Anna. Ei ole. Hakkab undama. Oota, kas see on vastaste oma või kurendajate oma? Like in the movie. Noh, Flashlighti mehed ja NVG mehed. Äkki laseme NVG need. Siin on ka mingi. Läks va? Ma ei saa aru, mis siin teip on ääres. See on just safe. See on mingi täpselt külmkamber, et siis sa lähed, siis läheb mõlemad poolt uksed kinni. See juhtub filmides. See ongi lihtsalt see teine seene, siit ei saa kuskile. Lamp, jah? See on meedikauto, ei ole? Lähme räägime. That's our storage. Oh, really? We got an alarm that someone's here. This was this real piece, yeah? It's there, but Is there? You took the pin off. yeah, we got it. Lock was open, but it was flat. Okay, someone broke. Näe, Heiki ka siin. Võtke igaks juhuks niimoodi, et vajad, siis saab maha lasta need. People, horses, your mother. Yeah. No, we're not doing that for land whales. We decided to visit the civilian base. Security chief, this trigger happy motherfucker. Which one? This one. Ah, yeah, he said he's gonna punch us in the face. Yeah. I only said I wanted to. Yeah, you opened your door and he was like, reaching, he has a gun. Oh, is that like a lever action? Can I try it? Sure. Oh man, that's really cool. Don't shoot me with my own gun. That would be really bad, right? Don't be slightly unpolite. Slightly unpolite. Shoot your friend over there, the blue one. And blame us, blame me. Probably everyone will believe. It's already charged. Pretty cool.
And is that like round? Yeah, it just looks like that. Ah, okay, so you need to put your finger away. How strong is this? 2 joules. That's pretty cool. Oops. I'm Thank you. Oh, and you have a like awesome revolver. God damn, these guys are well armed. Can you show it to the camera? They have an eagle with them. All right. Sander, do you have an eagle with you? It doesn't have any bullets because it chronoed like 2.7, so it's just like a prop, you know. That's pretty cool. Yeah, we just bought it. Ah, really? Where? From auction. Okay. What are your orders here? Well, we went rogue. And to this power plant, can we enter also to see, look what's inside? Well, as my in that case, to be provocative, I can say that you can try. Okay. It's open for entrance, but you need to have a permission, and if you don't have the permission, then of course it would have to be through 4. it would be a shame if something happened. Oh, I would love that. Kutid, teil on kaitseriivid maas või? Okay, so we're coming by force then. Hit! Hit. USA! 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 Mis oli? Ja võib liikuda. Tee seda, oh, Sander, tee TikToki tantse nüüd, ma filmi vaatan. Tee seda super. Panin jalaga munad. No mis see? Nüüd, Neil on jah vaja, aga... Aga jälle me ei sobi, jah? Ei. Ja kuulge, te katet saate teha või? Jah. No sinna suunda. Ja me näeme seda suunda. Ei no selles suhtes, et ma tahan siin teda revive'ida, et vaadake, et sealt ka ei saaks tulla äkki. Jah. So, you ready? Oi, sorry. Where was my... Oh, nice. So 45 is the clock, 47 you're okay. So give me a hand. Okay. There's the clips. You're open. Oh, good. See on meie oma. Siin meil ei ole midagi.
ma ei tea. Mis asja? Made in China kõik. Võtta ära. Ma ei saa ära võtta, see on trükitud sinna. Ah? Ei ole midagi. No seal. See kuradi fucking kahe puu vahel. Ja. Asi siia poole. See kello 1 on. Ma olen tagasi. Kyllä sieltä menee oikein. Artilleri tuli ju. Now our task was secure the satellite point. Maicel ütle kliimale, et me läksime paremale poole, satelliidi poole. Ma tulen järgi teile, see on autod ajad näha. Selge, sain, ootame me otsas. Kuule, lähme tiibame sealt paremalt. Aga seal on siniseid ka, et peab ettevaatlik olema. Saa siirda. Ota. Seal on omad. Ei. Seal on kollane. Salv. Ei, kollased on seal. Puu taga, Toni. Väiksed relvalast. Sinine on ju! Mis ütles kollane? See on sinine, karjus kõva häälega praegu ju. Mustikad. Survival. Sain vaada. Ma tagan. Sain. Seal puu taga. Mine ma sain killi! Now we weren't just fighting against the yellows, the red team were attacking us too. What's this? John, lase ette. Paremal. Nähdä. Oho. Toni, tule liigu paremalt. John, vasak külg ka. Kus kohas te olete? Leedast tuleb satelliidi poole, siis satelliidi läksime paremat poolt länkama ja oleme sülgelt tee pool, pool satelliiti. Ma olen pin down.
Kas te olete sellest mäest allpool ja? Jaa, selles suhtes täiesti paremalt kuskilt mõjuks, et suured kivid on, tulge paremalt nagu otsast tänkima ja tulge lagendusteni välja, et keerake vasakule. Kivid on veel teha kuulata. Kõhtleb tüüks. John on elus või? John! Ja siit surnud või? John, sa oled surnud või? Karju meediks, sa meedik võid karjuda. Võid küll. Are you hit? Okei. Maa mütsi siin õnneks. Said maha ta? 2 killi, yeah. Come on, pump it, don't leave me. Ja me toome ära. Kellegi troom pani kõik puusse praegu. See on see. Oli. You are the game masters. We found the drone. It's fall down in the trees. Is it on the ground or? I will give you. Out of gas. Yes. Literally. Last mag. I see. Left. Yeah. Damn, what are they? Ma juba hiilin ühte. Martin on ka. Oh, fuck. Hit! Oho. Ossurruis. Täitsa p***s, kui hästi lase. We managed to hold the point for quite a while, but eventually the full team was taken out and we had to drive back to base. On the way back, we ran into the big firefight.
night in the camp we made a fire. Vaata see tuss on selja taga. See labidas on ka. Selja taga on Usual Saturday. Sander, kuidas see käib? Keera alt lahti. That's probably how I put it down. Can you use this one? I'll hold stuff. It's finishing. It's finishing. Viiene purst siis. And practice a bit of target shooting. Ma panen valangu, aine. Pane ühe kaupa. Okei, pane kaupa. Sul ei lase väljagi nii kaugele. No valmis on? Saida? Vastu pea. Oi, üle. Come on. So. Yeah, there's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Много народу разом набрать, блядь, я думаю, что Davai, jalastume! Ees on ees. Ühesõnaga peaksime minema paremalt poolt läbi metsa ja kuskil nende auto kõrval juba hakkavad vaenlased, et lähme siis tõmbame aelikku ja otsa. Me ei aina nöörytse, et ikka kui see on siin, et ei ole koos. Hit. Vaenlane vasakul! Sander, mine! Jah, katan ära get low sinna. Proovige liikuda flank. 47. Mul pole raadiot sööda. Vasak külg! Sain pihta. Said või? Jah. Mis meil mõelnud? Hit! Ma olen siis nüüd või? Since we all died, we went back to the spawn. Omad. John. Filmi mind, rais. Maikil jääb bussi, on ju. Üks mees on puudu. Vaata, ma lükkan siit p***sest. Ma näeb vahi, kus kohe tuleb. Mis kuradi unit tuli selleks. We drove off to complete a new mission. Nii, konvoi tuleb, läheme auto peale.
konvoi tuleb. Autosse. John ja kõik on siin. Kõva rais. Pane trackima. Lähen siia taha. Ups. Metsa. Kuulipildur on ees. Martin, pane! Ei, pane valang, ma filmin. Tähelepanu, seal veel rahvast. Veel on rahvast. Sol! Kontakt paremal! Tagantpoolt ka kontakt! Kuule, Sound of Freedom, raisk! Fuck yeah! Sander, vale pool! Nahku juba lähen baasi. Sander, teisele poole. Велосипедов 3, а трупов всего 2. Mostly it's like Estonian, Russian and English. Yeah. Because it's like, okay. Do you have any guns with you? Like secondary guns? I have a HPA gun over do you there have and secondary? no, secondary AK only. I will check you. Stand up. Here's live. Sure. You can. You're our hostess right now. Sure. But I will check this back. Talle relva. Me otsime praegu. May I I'm just putting my Okay, HPA then. Martin, vaata, mis sagedused tal on. Turn off your radio. Can you please show us your radio? Tal relva on eemal. Сделай фотку. I'll just check it. Turn it off. 445 400. Нет, ты проще сделай. Покажи. Hold on a second. Его сфоткайте тоже. Включится. Взял? Okay, let's take him into the bus. Сука, эти ебаные перчатки. The bang bus. Yeah, The bang bus. You are now regretting that. Not my first rodeo.
Yes, thank you. Mis me teeme tegelikult? Andke nuga talle. No ma annan nuga. Filmid või? Jaa, võtan nuga. I'm really sorry for this, but You are not important. you are not important, so sad. America, fuck yeah! Mineerivad tee ära ja lähme edasi. Okei, mineerivad tee ära, siis lähme edasi. John, mine tõmba kangi. Tee peal. Mineerivad tee ära, siis lähme edasi. Seal tuleb nii jäme kardaan välja, et sellest kuradi hoogu üle sõidad, siis tõmbab vesi silla alt ära. Küll. That's the log race. Kruskitša. Давай, не вял. Go, 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 go. В этом и есть смысл, чтобы тебе в легкие целые остались, когда прилетит. After that, we went back to the main camp, went swimming and started preparing lunch. Tuld. Ma olen sütt käima. Käepärast vahenditest. Sa vaata, et sa sellist tulli tee nagu eile tegime. Siuke ausammas tõesti seal. Ja istu see sisse endal. Nii, kõik lähevad välja siin mingi teine meie skoad. Meil on väike breiki. Teeme süüa. Vaatame, mis siin on siis. Cheers. Bye. Nice selts! Nice selts! Tere! See on siin jumalate jookata ikkagi. See on väga. Paladin valmis. Vasakult praegu. Seal. Kus on? Ket! Meedikut vaja. Meedik! Igalt poolt see. Tagurda! Oota, tule tagant ära. Mõrvar! Siinsamas! Keegi sai kurjaks. Seal! Sul on seal kaugemal, jah? Saad lihtsalt kuradi puulattadesse lasta, ma olen alt läbi tiimalappi. Katan. Ui, põllis. Vaata ette vaatame. Vaata kella ka endal. 55. Said pihta või?
Jaa, sain. Oi, said. Sain küll mina. Jaa. Я его снял. Kurat, anna käsi. Oi. Kes see? Oi, oota. Otta siin ära. Üks hetk. Лезет. Sal. Kus Sander? No täpselt seal. Seal, kus ma istusin. Sal. Pani peale. At the same time, I pushed with the other beam from the right side, but pretty quickly I was left alone. That's when I realized I had at least 20 plus enemies in front of me in the forest. So I decided to retreat and regroup with my beam. Sain maas! Sain maha, jah. Minge reik. We saw that the large enemy group was starting to move toward us, so we decided to ambush them. Ma nägin, et teie poole vasakule tuleb 4 venda. Teisel pool. Mäe otsas. Sain! Hit! It so happened that smaller French group sneaked up behind us and took us out. Kontakt! Oota, Tõmba must ära last kellegi kohe. Ma mõtlesin, et kukkud ära. Ei, ma tahtsin välja õppata. Jalastuda! Oota. AT-d on vaja. Все, поднял. Блядь, сколько у вас этих? Ближе подходим. Машина мертвая. Нихуя, блядь, он только что у кого крылышко в кармане? Че, мне так и не попали, да? Ну, по ногам, может, поебать. Блядь. Что за? О! Давайте ближе!
Здесь чисто, нет? Показывают, где нашего надо поднять! Показывают, где надо поднять нашего! Вот там камень! За ним наш, на левой стороне дороги! Дед, тряпку спрячь! Seal on vist kuskil meedikut vaja. Jah, see sai juba. Sain auto maha. Tagumise. Sander, jäta buss seisma, tule niisama jooksma, meil on meedikut vaja. Медик есть? Ja, üks on, tuleb. Сейчас придет! Meedik tuleb kohe. Oota, meedik tuleb kohe, oota. Okay, 2 minutes I will hold you. I don't have energy anymore. Sa oled Martin selle maasturi juures, on ju? Ma olen siin maasturi taga kiini juures. Okei, kuidas seal on? Pohhu jah? Sul on kõik korras või? Mama, I do this. License and registration, please. One moment. Well, you're okay then. Pohhui, sõidame, pohhui. Laske. Saal. Kollased! Kolmased peale! Mene edasi! Nüüd me räägime. Kõik on elus või? Kohal! Stopp! Tuli seis! Välja! Kaks olla tühjad ju. Suur raisk. Võta pekki! Paremal pool! Sal! Saal! Закидывают, что мы делать-то будем? Üks on seal tagapool. Kusagilt liiguvad. Sina punanahkadele raisk. Mine sealt poolt! Ja, get some! Mine lähemale siis! Äkki proovime joosta auto taha. Jah. Sealt balanseerida juba. Ma pean see? Sa kattega. No mine siis. Oota. Üks, kaks, kolm. Opt! Saab see tühjaks! Ma lähen sealt tagant Toni ja Martini juurde. Me on suutnud selle.
Hit! Ivan, buttons in! Last mag! Minu 11 lähedal kuskil. Sain. Hit! Oi! Ma nägin teda. Hit! Kuule, kui valus. Lõppes. Päris kenneta paik termaliga. Ja ma arvan ka millegi pärast. Ma olen nüüd 100 kindel. Kutse, tule korra siia, vaata. Ma sa näed seda siis. Need olid 3 clear shot'i. No vähemalt oli kuradi üksik laskudega. Ai, selles mõttes viisakat asi. Selles mõttes lasin üle mitu korda. Ja selles mõttes respekt. That was our last battle. Älä lippane kuvaa vahetata menon päällä. This is HQ. Yeah, it's for... So people, if we have meeting, we write our daily reports with the old typewriter. We have like that type of stuff. We have solar power that we run inside electricity, like loading and lights inside, and we have aggregate to power everything else. Okay. Kitchen station, grill, must-have things. If you like, I mean, 12 people here. We live here and eat here. We have sauna outside. We go daily shopping and swimming, and then we come back here, make food, and have a good time. That's the reactor area. What is like surrounded by fire. In the mine, and then we have the core capsules. One core capsule is, you can see the little bit green of there. That's the core capsule, and the control rods are like refining it. Okay. That's the control panel on the road, and I have found in YouTube like 10-hour ambient sound, white noise of industrial turbines, and that's the noise that you can hear backwards. Okay. Then I put just our own playlist that we make half a month ago. Everybody put your favorite songs in. It's everything. Okay. And of course, because we are in the shithole that we like to call, we have Starlink to power our internet. So we are well-equipped facility. We have our living quarters. There is one similar tent to this, and few others. Then we have few people sleeping in tops. See sai läbi. Sellega sinna panna. Vaata ka. Mul oli see kuradi liiga eksik. Vaata kui jalakadki nende relva on. Ma olen nagu John juba risk. Pikk seiklus läbi.